Gavana Ndutu akiaria ari mwena wa Garita gicigo-ini kia ũmbunge kia Narok ya Rũgongo augite nĩ kĩeha kuona atĩ aikari mathiĩ na mbere kwendia mbembe ciao irĩ mũkohoro thutha-inĩ nĩ magakorwo na thĩna na kwaga nginya cia kũrĩa. Waomba Wamasai, naona saa hizi ni wakati wa kufuna ngano na mahindi, na nimeona watu wengi wanauza mahindi kabla ijafika wakati ambayo inauzwa, na hiyo ni kumaanisha ya kwamba kutakuwa na njaa baadaye, kwa sababu kama unauza ikiwa mkoro alafu sasa wakati inafunwa wewe una mahindi ya kuweka kwa nyumba yako na boma yako, ina maana kwamba tutapata shida kubwa sana ya kiangazi ambayo wananchi watapata. Ihinda-inĩ o rĩu nake mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Narok Rebecca Tongei akiuga nĩ egũtongoria mĩrũrũngano taũni-inĩ ya Narok wona agũri a iria mathiĩ na mbere kũmahinyĩrĩria kuona ng'ombe ici cia iria nĩ iteithagia atumia na njĩra nene. Na mtu hata ambaye ananunua maziwa ya kina mama lita moja shilingi 20, hiyo ni hatia, kwa sababu hakuna maziwa ambayo inauzwa shilingi 20. Iko hatutakubali, na hiyo sio sheria, na mtu yote ambaye atafanya hivyo sisi kama kina mama tutaandamana na kudili na huyo mtu vizuri sana. Gavana uyu oho ni oete mweke uyu gucokeria president Ruto ngatho ni gwitikira runyanjara rwa nyamu rwa Amboseli rukorwo rungu rwa kaunti ya Kajiado. Aciari ni moritio marore ciana ihinda riri ciri rutha makiria mwana wa kairitu niguo kumuthara ugwati-ini wa kuruithio kana kuhikithio kia hinya. Pia naomba kwa sababu sasa watoto wetu wamekuja kutoka kwa mashule, tusaidiane tuhakikishe ya kwamba wale watoto wetu ambayo bado wako shule wabaki kwa shule, hata shule ikifunguliwa tusipate wale ambayo tunasikia wamepata mimba ya mapema ama wametoka kwa shule. Handũ-inĩ ya Inooro TV kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa no Wanyoike wa Mbũgua.